Tolo November lua felua fa le vo o tatou toe taunu mai foi tatou felo ai ia il tatou po kalame masani ia o le sports talanoa ia nei tula ia e fa felo e toi ma le nganga fa alo le nei foi tula fiafi ia le fo matou felo ai foi ma la uso nei ia le fionga le tole afo ia ma se foi ia le ngaftasi ia fui mono ia pole li pule foi o le aonanga le Blue TV ia o le o matou fatasi atu le nei tula fiafi ia wa fo tatou po kalame masani o le sports talanoa ia fa felo atu ma le nganga fa alo lo fionga ngaftasi o mai lo fionga ia aftai tele lo fionga o mo to vaenga nganga le fio mai la fionga ia to le fo and e lupo ia lava le ali o mo ne la ma faina tatu toe ma futai ma militino fatasi ia tato tatala noa ma fa aso I mata upu tau talo ta alonga I vai aso ma vai atu ai ave vone avono e fatalo fatu le pa ia malu Samoa I ona tulanga fa le poina fatalo fatu I songa fa fengainga o fa tuna pa ulia ma fa le malu I sose e kalesia o lo tala fa uto e awale ngaluenga pa ia le tatu atua ia fatalo fatu fo I tapa au ma ainga falu polu ma failaunga fale tua matosi sa awao ma sa automaitai fa pele malo sila nu ya ai fa pito foi sfaftai I tu sina o Samoa a mese lava la tu o pulu la ngoto le soifua ya malo lava le soifua manuia malo le langi ma ya fa malo tu fo ilu fionga le soifua folau mai ngasolongo fa ungol vayaso okay ka ule okay pe ya fo ngale mo TKO le me okay lo winga e sel me ngai ele Samoa ia fa ngale me a ka okay ya lo winga le okay a ka le okay o la okay o la kula ko ngale ia la fionga fui pe o ngai okay mai a pe ko akolo ye ngai me le ku sa maka ko e wa mengi e ke wa ka ko ma fa le ngai me fa pegi a Samoa ele ma fa inga ka ko fio ia ku fa ma I ma o ka fa pe ui wa le o ngoi ko ai vi le ku wa ko vi mai fo le yaso ha malo sa mo nga lue malo ka wa ka I fe au ma tiu nga lue nga mai al ka ya se me fo le fiaf yo e fo wa ka pe nga yo si tipo ia mangu ia ko fa malo o le la o fa lo ko o le okay ia aya na o la tu lang le ke o le me ke o ke yo le lo fo le tu ia lo ka yo lo maulunga la mala ingal masinga fionga ni na kasi va perka ko vangi ya ka kong la fo I va penga fo sa mo mala va fo fia la vol que lo pero le mo ma ia fa salonga sports no ia fa mo ya kun fatalo fat ya o le na Samoa la fa fonga Samoa o le wa matou to ai tanu mai foi ia awa foi le uri linga foi o tanto talonga sa fa pena ona ia ni sio alo mo fa na e me si foi o au foi a tato tunu ia fa pe foi ni tunu lo matou no fo mau ia ta tonu lava ia sa fa pena lava ono to tapu ai foi ia tangata na to ia au ia me se fa so se talonga foi sa fa pena ona ia alo mo fa na o tato tunu ia me se foi fa un le vayaso ia ole la so nei o la tato taltano foi unga talonga me se foi talonga sa fa pena ona matu fa un le vayaso ia pola foi se silsila ia ma se foi se tanga ai foi e lau mai mo ia inisi foi o alo fa na sa fa pena ona mata tia mata ina na to ta alo tu sa mal talonga fa un le vayaso ia o termine o la tato se atu mo fa un tato talonga fa un le vayaso fa mole ngaftasi malo faftai o mo ia la ko sa o ngai le International Rugby Weekend results ia o le talonga mo o le vale o Ireland ba le All Blacks Sutolo Ireland I le lo Sutolo le All Blacks ia se fe mesolo manatu le talonga ia la ma kai ia ko ngang mai mo Samoa I fa pe fo ia ka ko mala I ka lo ma ka ngofi on me ka ia o malo fo ia lo blacks ia ka ko au ia ko ngolo ka ko mau ka ko ai
ia nga ka foi nga ia e finka foi o le ka al mai foi se alo sa mo awa ai ala ia ka long ia le ka ko vai ia wa ai ala ngi ne fa per ngum ka si lola Onele. ia e los ka mai au on kwa au le na ia ka wai pe o sa ngwa foi coach ma fa pe o ka long mo le ai ala ngi ai kwa ku fa ka se la ia kuma ya ka ko ho le siku ia ku nga me fa pengi pe foi le pela ka wa lo fanga mai ele fa inga al meia ia o ka longa o fa i ka longa e fu ia ka longa i lang ka kia mai sol e se mangai awa e ka ka kong fola lo ma fo ka le o nga ia ku lang o au langi au mo ma fu ia me foi nga ma sengen kiliki ia langi la ko sol passes foi ma me ia ke o la ku o fampolo ia ku nga me ngai o la ko ka rusty foi le competition ko ka fa ilo like ke lo ka longa pia langi la ka longi mal wolopi ya longa winga o ku ka longa ya o le fai ngo fie foi ku langa ai fa fe kai e ko mo lo vol fa malo i le alo ya Wallace in ma ngai long ku lai mai o kele ia fam kalanga fa ya ngalo plexia ma ka fia le media ngi sila ia papela lang ya ko commensi ini fo ya lo ka ko kulanga le fucking ngol ka longa ia a me se fo long kula mai le kiki ia mal ke le long manga I ka longa me mala of ka ia to le fo o mo la social sila I player ratings ol ka longa who was one of your standout players that you thought did really well O te tonu la va o lumo le lumo lenga I lumo o ki le o te le ia me se fo ia ari sa ve I felt like e lo wharangonga ma koe ma ngai ala le ta alo le tamale o asafu moni le a big improvement from the game against England in terms of line out throw and the other thing that we also saw during this game was that he stayed a full game 75 or complete game nenga ka alo asafu he had minimal mistakes but he did a the shaking of the score ia o kakalngoi foi I kulanga ma players ma ia umailua me se lo pesa ia lo ka kakalngoi ya safo ake se ele ma fonga kele fungaringa I faiaonga onga mai ia ke mi finga piki ai ngi foi ia lo la kungu isi kausanga ia pe era kwa 10 minutes 15 minutes 20 at the most ia pe o lo la ku ka longa ako so ale la wai ko ngi ia coach ia racer we nei not only more ia more selection but more asafo as a player over he can last throughout the distance so at pawanga isi areas like e ka ki lo langa work ka pe langa kong e ke minganga nga sala ki kona al polaro plastic anga moinga a kongo mola bungo sko ia pe olenga nga konginga le sao ngai mela ai ke fa penga but in overall performance as of kwa manga ia so lose force no ke lo lisi area le kwa ke le al kilo ia al faiaonga Robert Senfole le ile ongo fiku val ke pe olenga nga hali le valu ai ono ia Wallace ai fiku ia Sam Kane ia lenga umaloa sui ai o so mai ia hari sen also mai Wallace I kueva ai le ai mas swing o le flow Ahora ma ngai ai ko so mai se la area de la ngala ia makoli vole ko se le ngalo plex o loose forward or flanker so he knows really well volele ia rolls ala ko ngai wa pe loose forward sa la ko mo I break down sung ma la ko fo e sui a ko me ma le fo wiki ko ngi ki call back line so pele ma ngai nga la ka I ka ba so lo ngalo songa you're starting to see the loose forwards gel well so kanga equal the midfield from the first five to the outside center well, what are your thoughts on that I think ole e kasi nga area ole ki kilo I Mackenzie played really well well I think ele foi a criticism si akali po si uso foi ia le lava e a nga foi me fa penge e pila ia kanga ka ia individually
ia ai o le midfield ia wala pele ki kilo lava ia wala Leonard Brown ia ole foi ia foi ia lesi Ioane. ia Pauling ia le Barrett lesi Barrett le kong second five ia ma Rico rawa makanga nga kwai a makala banga mold ma establish ia Rico pe lua le la fa inka foi isi wingi ko mai ko o Caleb Martele performance ko lua le was top notch o lo ofisile mule ka kole o le sika ronga ro fionga o mua o ingoa ia like o ko kelo ingoa Samoa avai foi le ka alonga the dominance of the outside wings. You had Caleb on one side, Mark Tille on the other. You got the loose forwards, which is like Artie Savea, and then you have Wallace Titi, and then you got Omua in the front, and then you got Rico Ioane in the mid. Makamaka for the highlight games. These Samoan boys are always in the flow of the Kalong. That's all mga ku. Ya peo o le wa ta o ye tulanga le I along fana Samoan o ki si o le ni si ki player si o le o la fole o lo Blacks a le ngata fona tula I mai form sa alon ne tamasamo ele kai pa o si form si si o lo ni pe la ona ta o tulanga le ta o tele ya sau ai luma lenga lum e vai ya ku sau mo le o kama Samoa ya sau vo lenga ko le o ka vai ko foi la ya Rico Ioane wa ma ve ane quick hands o le le alu to le fa wa ma nga la le flow le mo ye le fa sa le vo la wa on foi la mo wingi ko lu nge kama Samoa ko o le wo mo ko lu ma nga ye ke o se fisile pa se fa so fa so lo fionga to le fo ai ko me I le ka longo le Italia ma Argentina. Over the years, the All Blacks have been reliant on Samoan players. Medicamia Brian Williams. I felt pride for ngale makamaka kulkaro ngale le kaya ola skonga that that the dominance of our countrymen or our brothers are still there. That's all mga kuling le kula. Yeah. Ya lo ye fam kalanga ngo ya e se akula kapi a pika kalngo isi sengi mo me ye fa por kiki e kalngo ngi ya Samoa me Aki king All Blacks ia pen ka ko lang yam ka ko mai ka All Blacks ia pio le ku le longa lu ngi si ya fo il fam kalanga ka pio me ka ka ngo ye ma ya lum fa ngo sa mo le lum sa o ma lum front row ka ku wingi ma ya o le ka ngo liki a ka ngo le spine all the coaches and the players they talk about the spine na lu ngam ya lo ibi ku le o le ya sa o ma lum forward si e kau ku backline le o mo o mai le ye uma alum fa ngau ngia sa mo ka ko ku ia ka ko e foi la vam kalanga ya Rico le nga sa mo ya mo le ve si la fia mo walu so ngi foi ku la seta me when you're coming from a wing so mo le wing is so kong midfield like a second or center a different skill set foi sa mo ele le lo ki le vai fit fa mala makanga o kalonga me ka winga ya Rico ia ke le nga hold vol pu e mal polo winga o ngola il ma fa o le wingi wa ku mai lo ya o ia alu ia pa alo ba ngi kalonga ke pe kalonga mai ana ngi ko I ma ia le ia pela me o sa la visile nga mai le I Samoa makulanga me e pa me ka fa so we still ole la vai we seeing a lot of Samoans in the All Blacks o I foi ka mi ngi sila ko o mo ko I am kwa o le lava si ya lu pola al kam foi ka fia ku ala e o mai wa ki nga ma losi ma ka mai ya lu fa nga I ka alu mo pikelo Blacks ma le me foi ti na el coach po ya el coach ku mai pola al piking o mea e vai ko o I fa ka nga le pikie sa mo Ia whafkela wale mga ku whaasolo whionga tole fo o ke mga kula kako was kako break ia kako koe kariu mai lai ko whaahau ka lo ka lunga.
o ni vaenga tau palama mai tono lo mautau. Whafso te mai le sio plumbing and gas. Mātou te whaale leia so ese vai. Ia aolo o whapena na waona ia Italia i bolunga laka pia la langi na ia tole forma fuimona. Yeah. So therefore, when I was watching this game on the weekend, I was thinking more along the lines of ole SLO level. You're talking about Argentina that's coming from the rugby Pacific Championships, rugby championships, like getting ka alomale All Blacks, South Africa, and you're talking about Italy who plays in the Six Nations. So it's clearly visible, and it's also from the results of the game that Argentina 50-18. What does that speak to you? For me, ia kawia okay le result. Au ke kilo au ia mau vai fa mangianga ia moangi au competition ke le ka aloi. Why it's all about competition ma o ka aloi. Ia e moi foi laule ka lia le lami le fa le puma po Argentina. Pa Wala ka aloi competition i lunga le level le. O me le mga mian mang Samoa. Kuinga ka alonga le mal competition le ka aloi. This the highest competition or Pacific Championship fa pe fola Six Nations le fight I kulang o ia ka la ia results but I guess I au mo foi over ai kali ilo of course the results but ole milking o lunga I before we know it ko o mai foi World Cup mai la ka manga I lunga I lalo I level le ping this is what we're talking about. O ngora wa o mena nga e fuole yungi e fuole ile por ale Argentina wala finga ulunga eu finga ule ile World Rugby por IRP back in the days if you pe how if I finga wa e ka alo competition ni e mo ki ngoa benefit le awa ko benefit le nga ka il ka alo performance al coaching me umala ngala la ka alo with the best of the best pela lunga ngal fam kala ngama ka alo mau moi nga ya ka Argentina so la ya pio ka ko ngo fai Argentina yeah la ko fo ia kui results we are currently looking at England 37 versus Australia 42 bon malo skali el fasulua ile tolu fitu o Engelangi yeah to amata tu ya o mo ka kia ke ka longa le yo renga ka fo lenga olo fai o I Engelangi ya o lenga nga ko inga na wa inga ole mga ole o Engelangi malo ka ro fai inga mai ya New Zealand e pecha ole e umma le kaimi o la va siri Engelangi ya no la e fai na va e play la va la ta longa o no la o mo le vongo skali o la kuskalam pe le ala la ngangi ke ku vishini so la o le mo ka mi ko mo ka ele o kula fo le pe la e anu la va ya ka longa o vongo la mo skali so ye le sko muni ala le o mo kam ka ki ala o ba ga fo ili fa ve si ala va skali ye le ye la ko vongo le o fa penge sala Australia iskala muyo kole de yola vai sa ola fodi piale ole manga yon la ko fa ko anga fodi ye mo de vongo le e ro di polo fa mo sko la ko pe em ko ka mo ko I pe fa fo se ye ngama losa pe ole mo fa la losa Isa oli maka nga I kalonga ye kai pe ya emisia emo ya akal ngolo ilo wala pima lo Blacks ia la ko finga uma va pengi ai va pe ole wala pi va pe ai vai mai pe ole ka fale ko lo Blacks ia le anga lo fa mai lo I va penga vola ia lo Blacks pola la va kula ngo ia ki kilo mai fo ia le wala pi sa le la vai mengi ia kia ia o fi fianga lo ka nganga le fa pe fo ia ngilangi kula ngo me ai pe lo ka ai fo lo wa maka nga mau mai ko kongu ia le wala pisa ia mal me piko silanka o ka lo mo le a Joseph Suari ke ngange fo fa makai o la kali polo so le sem ko ka fa kai mo ko fifia o ale ke le fo io kala nga fai isi fo ia lo fa pe sa o mai liki sa waru ko le testim and all that para que si con la vai lo wala pi mal au ma place mal coach
ia mo koi kapungi afam kalanga inga wo mal kalonga ai Man of the match. so it's all about performance results o le mea o siringa ka ua ke au ka alo le kamari suari whaingo fia i re kam whaia suari e whaingi fo ia mangisi kulanga o le maua le polo pasi pue ka mo sao o le mangai e o whaingo lang ka alo And he utilized his height. o le singa kulanga mese ia polo ia kick off tua penga mene ka mole ka wa anga peo sisi ka fole ele nga ka wa leva ka lango ile medium male la kapi i mo wa pengi wa fare ko nga peka wa ko ala va ile la kari ile i lan ka mo va ko fa malo le sports talo ia foi ia tali ia mese malo foi auskari o le situ langa le no fa tuni okay ya wa ka wo so lo ma fo le lo wa ya kule au ne ya mese la ula engelani o welese o au ni sa ia foi Campo Pacífico a kaluanga le ia en Campo Pacífico bole ko kusa foi la pela fa te tainga fa la kala le o le aula engelangi le sa senta ia man tuilang nga o manu a fefengi bisilo pe a mai ngi ia engelangi ka alu ngi nga o manu ni pola mala voni pola le ngai ai ma no la vai kai mi ngi bisilo pela lu ina ko o le me nga o mie e perka ngia maula o ia kama ia bole ko voin kama Pasifika ia wele sela ko ia we ia aka ko vai vola ia nga panti aki ale voi fa fefe me panti aki ko kele o aui ia ai langi le ka lo. While we're on Wales, we're going to go to the Wales game. Wales lost to Fiji 19-24. Ang malo fiki lu sufa ia welese es fluiva. Tole fola so mana tole talong. Ila maka ki ai pe wa folio me wa kauli lua a weo se le fe karo pe ora fo ia la koma fo ko le ka punga malo i fiki ma me ia pe lo bo mai fa pe i wa le fa inga ko i fiki karo maska so they were like la ko kom fa ko pe la ko wa karo ia ile fe ngo fi fo karo i a fiki fo ia ko la o me a paola kai ka vai fo i o le manga ia pe o fiki le o esel le vo lo me ale ka kalongo ko competition le ka o le winter ngi o gaming ngi mo ka mo tua ka ko gaming le mo sa mo ia nga le o le tua ia mangu ka alo ko ka ko milking o ko ma ka alo ma au ngi lunga top tier teams ia e ka o e kein mai ele nga ka experience me o mala ole ka longa le ma fit le va fiki ma Wales. It was Wales' 11th straight loss. Le Semalo. I believe they have Australia coming up next week or the week after. Ole si turanga le taronga le. Tos furu lima ya Wales, tos furu fa ya fiki. Nenga kuri fa fo ya le la cosenta le o rara e pela le ole si na tuna fo. Ole manga ye fa nganga e fiki ole sawa ma le flea le fa Pacific. Nena kirenga malo ia le ia o Pasifika ia o ia yo perkangi mane tele ia le va ko fa malo ia fiki malo la fo ile o fiki ia o tele lo pe ala malanga tonga ia mo ila va ia la lo fa fiki mo lo fa fiki mo masui o Pasifika ia kire lo ia ka masi ile ni fefe tamsi ia ke malo le malo saipe ai e pe ole mianga e ala fa ile wo rugby le ke mingi e tua ia e pa ho le mo ia mo ka ko fiki ko ma samo ia it's so sad ole o ka ko ai ile nga kala ai me sianga ka maka alo mal coaching staff maka ko ke mingi e o e ke nga fa me o ka al ka o ka longa pa pengi e mili king e ka alo i ma top tier teams here Elof Afsili. The absence of the test matches for Manu Samoa towards the end of the year, does that affect our standing overall? Yeah. So the teams that are playing now continue ala ko lunga mi me ka ko idalo. Yeah. Pe over no ta hotel. Ile awai i so se talong whatever ya ko le lo mo lunga ka ko ya pang. Ya ala fo lo malanga ya pang. Leo ia e pela ne so no fuimon
ia e uma mai na ia le weekend nge marisi ka longa la so ia wa ilunga ia tele au ia tatou e sa le ka pia me uma a fui mau ka pi ka kalmola la ka pi what's the ultimate rugby World Cup so how far away so that's a long term goal la short term ni tua singi man ka longa i kam fai ko player capacity wale me fai ka ko mai lalo i ka alo makonga mafiki ma ka ko la ko World Cup ale ele me inga ka ko le vale e ha pe fa finka ko ma ku langa me nga e fai fo le rugby me fa pengi e ka mo tua au ni le la ku mai ka ko ale ole o finga kala nga fo le ku langa i me uma ya pe e wai e uma finga o ngi va pe complain le tua ia mo ku le tua o vai me fa le rugby e ko sa uma ia ku yo ke masalo ka ko o me ile fa sole skeme ka ko pokola mengi au ke mga kula ka ku le fesa ku malolonga they will come back and they will talk about the Maris Club Auckland Sevens tournament. At Ock Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay Cement has performed exceptionally well, resisting environmental stresses such as moisture and temperature fluctuations, which are common in Samoa's tropical climate. The structures we've built using this cement fast food tana usaunia mo ana paanga e luas food failonga mo Samoa luas food foi failonga mo tato New Zealand nei e se ina failonga se fulu asto nai over yaso te tasi mana tualo fa o pe tato fa bito na le lima tala pe fa nga ina Pacific Easy mobile app e fa tino ai o tupe fa mo moli mai lau telefoni febe ai o lo no foi le tato direct transfer e ti posi mai lau tupe le tato account ma fa mali ina fasili i lungo le telefoni ma fa tino ai la fa ina lau tupe ai nga fa bito mo le tongi no pili o le bai moli mai si au nanga Samoa o lo mawhai na whatino le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau i mangele pe walau mai le telefoni o barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe pe whaunga le tātou app po le direct transfer e whasawa i lo taimi a mwese wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whamu moli Samoa. Seal Plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mai i le whawawina o tātou pokalame o le sports tal noa. Ia o le la tātou fo i atu, inisi fo o tātou tālonga sa ilwhai unga vai aso. Ai mese lava i le tātou tālonga le o le liki. Ia, hui mono sau noa tu sai fo i mwhai unga o le tātou tālonga. Se, ia, loa se fulu fia, se fulu... Sufa. Ia vale, It's very close to. Ia le ngoa nga moa e konga. Ia, auskari e fo, ia ole aungu merkasi lola. Ia lenga fi ngaua ole ma ngai fo la ko nga pa lengi uma me i lo morfo se ko backline ma me uma ia ale level le a fuima mo o va ngoi mo e mo lo la va ngoi ai fa kingo ia le ai misilo ia le mfin ko fo me le langa mo e nga misia va ngo o matemato ia e ko i ka sa pai ala vai ele au Oscari e male pacing faka mo e Oscari ka longa ko ia i se ke me vai ko o ka usava le vali mema ko ka mala po anga i kulang ia e nga manga ia le pe los fulongo very good game yeah misi tele no misi tonga o le si tulanga o kai mi le o na ko suia inga le o na ko players le ma ko kongu mai loi ku ka pengi mal ka mo to molo sui lo man o inga no ka fa le kongu mai ya ai kai mi le ko ai o tu foi la ia la to ki players ni o ko o le tulanga tonu ala na le sa la wa u mai tawi ai ma ko ma ngai ala vale le tula mai o le aula tonga tulanga le wo ia i le malosi ia ma se foi le
ia o la haso pe e kaka i Oscar ia mo New Zealand ia au ngi ka ko ia au ngi Pacific ia o le si tulang pe ia la manga ia no kula fo le ko fai lo si vale sa fai sa fa ko ia sa mi fo fai inga ala wa ya Samoa le kalmo fai inga la wa le kalmo ko konga fa ko wa le ia ma le fo ngasiva o le aunga o le kaletahi ele lo ke matonga yo ana ngai ko ngingo ma yo me au mo ma fui e sa ia me fai mosca me fai ma ka ngi asi va ili ia malo pito tamasi sai pe alo la vale il coach staff a pe foi ia la ka alo ia ole si taronga le ke manga o ka ko mo le au kengi ia malaya o se ka alonga maka inga ke le lava, and it was such a really great game, and it really put Samoa back up there. I'm talking about for 2 Samoa 34 against PNG Orchards 12. Yeah, to the 4 o mua o le matua ma ngai ala vaso le ole ka alo ko mai kai ia pe tata no te mi ka lungi so le fai o le le o le fa ingo le mafo fau a le skill fo i o te a le malo no si fo ia la le venga ai le ngaka le venga le polo a le la ko pui nga fo la ma le po e ma le defense o le kulanga nga se o so le fai a kula se is we mai la ke nge ka fu peki o wingi a o volanga a velu mai au mai ka i lu po ka le manga ia le manga i ke le vakol fa malo le foi la wa sa fa nga ko ia la au ne ia tamai tai le i polala ia ma se foi la o le foi la wa i lunga le si ka misanga le lua fe ma o Pacifica ia le la ka le ma au ko mai ka i Australia ma New Zealand ia la o lunga le si le vo ia le au ne fitu Samoa ile tamisanga fo le tau sang fo ngoma makal kalonga le au Australia kengi liki ma Papua mua ia e mo ia nga finga o mai fai Papua ia ia Australia ngai ke minga stop start alu ni ka off pe ngai i flow al kalonga le ka kom Papu so mo ko ile flow la ia va ke lo ava pe fai ngi World Cup ko sanga fo tu ia pe oleva fia ka sanga oliki e kalango me ala ia el coach o pia ia soali ole mo lungo kulanga langa professionalism ke mi kolengi ai ka penganga me uma mo kwala kiki al ngal coach fai ingi nga ka alo porque ka alo foi already we ko kongole le level le elite for le lungo professional level you know tell if go pe fa ko kala le fa pe in the absence of the Manu Samoa 15s tour, the Fitu Samoa, the Manusina, and the Samoan players that are representing the different countries like Australia and also New Zealand. I feel like they've done us justice in terms of, you know, having Samoa presence in the games. No, absolutely. Iliki le kalngo ia ka kalngo tu Samoa mo koi va ai ala ko ye vai me so we are one of the powerhouses in Congole o liki la ula tu Samoa ele fengo fifo ia ki kilman fo ile Monsina ia wa lo qualify for the World Cup ala kapi ya kengi e mo koi manga ia le va ko ka ko fam kalanga Samoa male mai mo mai fo e va vea ko World Cup ma u ka ko kengi se pu mai ile liki pole yungi ile au ka mai ka ole la ia alu ka ko abel ka ko lango mal ka ko fa mua fo i ka mai ka langa lo voyale e awali ngai la ko mai ka ele se na ele se am mol ki le ko le fa malo sports no i ali ka mai ka im fa ya nga uma la ole tu sa Samoa il ka penganga maka lunga maka ngofi family inga ia mai mo nga Samoa mal ka po inga fa pe foi Monsina mo le wo ka fai qualify uma ia la o mo le mo ipola langi I coach mai lo le liki mal ka pi ia ko mamanga o le si tu langa le wa silino tawa pe ona fa sili foi ngaftas ia fa fika ia ile
e la ulikia te mai tai o le ua ye ngi ka no ka o ko Samoa ngi kai ye o ma ko le misi me ka ko I tu si le man Samoa fa fta ye to I le liki mal man sina e tu amo le tu Samoa mal man sina yo le o ka ye le ngo Samoa ngi kai ye se mangu va pe le alu ko mang Samoa ye pe ngi le yo le nga ka ngo ya ko nga fiki Ia ma le sposta no ngal maka mai ya ka ko pa ngal ko mai mo mai lava ia fa fe kai au ne ta mai tai ia o le ua ia ka ko ringi it's a representation lau pa singi au king mari ia la ka ko me ia kulo I le Maris Club Auckland Sevens Tournament 2024 la fa pe fa tino ile so lusu tolo o November ia o mo ai so mama anga ile te to fitu Ia o tatonu foi o le pe o le oro tapena ina le asocia tamo ma tamutua I nei marisi nei o kilani ia o lo vapena ona faulu foi ia le fionga ia le manu le se mostiti ia le o president le sosilia marisi nei o se tamisanga tango tele mai se la mai tausanga o mai le fapena va o motu ia le tamisanga le ngata Samoa ia pe wa pe o Samoa na amata mai le foi silafia to la fo ia le la mana wa to telefo ila to wa to va foi ma ala ni inisila ia le wa fa wa la foi ele societe tamto ia marisi le tamisanga de tawo tele tamisanga foi mono me se foi ele ngata kala po ma se I mai Samoa ia mi se foi tonu nei inisila lo telefo ele ngata Samoa ia ka I au Samoa o Tonga o fiti foi nei ia ai foi au fiti malanga ma foi mai fiti pe ole ta wona ta misanga ne so afa penante mai mo mane temi ia ole so lusu tolo November if you're not doing anything with your friends and families go down to Manukau Rovers Rugby Club at Viscount Street Mangere and show your support for the Maris Club Auckland Sevens tournament. While we're on the Maris Club Auckland Sevens, I wanted to ask Fifa Kulofa Fasili Ilua fo I era Ilua teimi ngolua ta aloe fo ile taito fitu ni ngolua ta aloe le awa mota. What was it like then versus now? What comparisons can we see? Yeah, after ia uka ko ngongi fiku ako ngo uka fenga fo ia ka ko fakal ngo ingole seven se kemi ia wa pe masangia ia pe umalo ia season 15 o mailo ia seven slo ia leo uka benga ia mangia fa mo ile pele skenge ke kai fongo fa pe fo ia la wa fono le al malisi nge o kilan la malo ko la va ia ke ko ka mari fo I ma fa la u fa pe la uso o ka penwa le fengo fika penga ngimbe o se e fai o suenga sponsor e fa kupe ai fa ilongo me malava ka penga ngo malai o fai ngole tozo me un papenga e fa malo ko lo fa wa pe ia mi se fo ia ole o kalapo fo nge malisi wo kire la ko sa la ka pia Samoa le ngata I ngingi sila ia awa ko mo foi fa ai mi se Samoa wa ke o sevens nge ya al Maris Sevens nge only the first sevens international fai Samoa mai le 1988 o inga fa vai ele ficou fai Samoa al Maris ia esse mangai I mai nga makanga mai nga sawa sul 90 longa kongoliva sulu nga ia I bali me wong fa solo o kalmanga ia competition mai la makanga I balbalunga no ko ia kanga kan ka al wall piece va pinga kanga kan ko ngi le Blacks Jerry Wright John Kelvin o I mala ko ngi o no ko mai I au ni ai nga fai le malis nga host le Maris o I ka mai eles ka mai le ke le fa mo nga ka penga ia ngai ko inga foi mala ko nga mo mala e kala ko malis Samoa mala ko ima maula ko vai I le ka penga o le sevens ngi awal ia lo fu mai le ko ke le mal mangui o le sevens le ka ko Samoa le mang Samoa o api o inga fa vai mai ia o le palco ko making a piki menga ia le nga o le sevens ko e ko foi le ko fam kalanga ka pepe in ma ko kai ia le ia o mo le manga ia menga ia pinga pe o ia wa ngia po kalan o le manga ia foi o me le yungi nga kai ia mai ia kufa mai lalo kala ia fai ko le la o so me kala po mali si ke minga o mau popo o fai o sevens le
ia nga le nga mo mai ka me ki le uma ai pe o fo le fam kalanga o le ioi ale le ka penga ngo se mea mai e lu fo foi mo ka va ai e kaulo e kul maka e ma kaula e lo ko ma fa pe fe ma ko uma ma lo foi ma fa pe foi la uso lo mai mo men ka alo mai se nga vai kan o le valu fa solo mai lu ia esse el mangi al competition for game nga on kwa mo lu nga la volstan ia e o le skill level mo me mo kwa i em qua esse foi nga kai eu me foi la game ele va pe ka ko different errors pa le nga la fam kalanga ngai vai game ia wo vas me wo e fai ko le nginga o coaching o le dai o nga ia o mo ia kama vui ai aso e lengi ai ne yang ave la ia fai so mo po la bi ave mo lu mai ko yo malo ko mi ai ngo kama sa so vai ia tanga ile hatala pe ole. Can you take us back on this photo? Ia, ole pe kasi lea pe asisira tui fui mono. Ia ole coconut cream le la. Ia ole pe ole pe la mai Samoa. Ia ina aso. Ile ikele pe o mau mai. Pe ole pe la male mau ke fai oso mai ama ko ole. El fal pe le Samoa ia tina ia marina ole pe ole prestene na le kalapula mota. Ia ole ke asisira kui. Ia o ele tala vou to le fo ia male kala ngo o ile aka dai ala mala ale pe kala ngo ya kala ngo la o ko ole i polo ma pa o kala ngo tenho o miro lo e o la pe ia te mi mana ia la ia na foi vai te mi sa fa pena fo no tele lango foi al fa pe ile au foi mota ile na foi time ia fo i mai la se tala fui mono pe ona sa no to la fo ia wala to yo le tai to fitu le mani si samo o le pesta nga ele va pe va ku ngei o ke ia e ora kai mi ngi tu no me ele kai o nga mo e tu no me kai mi ngi ele va pe fa fu ngale e fa dia nga inga le ai ale tala munia ke mesalo ka unga le tuna mena mani si sa fai sa mo ya so la pe ona valu le sa fa me to la fe o pe yo le si international e mo yo kala but international la vale o le tomo le malai mo ya e como akula pe pa kai mani si 7 sa mani si asola lo ka longa mo sa mo te ni no ka sa ile pe pelo tala lo che fai atu on pe on sa no to le fo ile mana yo tapenanga ile ngaka foi na ole le tapenanga ale lango foi na kala pulo ko si o mo ta a pia fanga li is kopa vaiala au yo au umani o foi au tu mo mo sa va le lango le e ngalu fa tasi ele pe ne vai tai mi mo ia le ia le mele pe ka fai make vone ia mama wale siriatu o le 7 of manisi le valu se fulu le ma le iva se fulu o le numero tasi a le o tournament e o ke mingi le vo ke vai foi tournament ia kala pure fai nge au kilangi ele tutusa ma le kai ko fiko manisi asola ele ngaka o top players ia o kule kwa fiki ko kia e foi le kalanga au ngo la kala foi a fui o le ka ngo if I feel a leafy it's all about competition. Ole kon mole kon fa kai kele e kala po mali se ku sai fo yole o tournament le awa au ka kole o yo au mai le tournament la me mali singa fai le 7 Mary 7 Samoa au mai lo players la ka alo lo maka ko ka me yawa ke lo me mali ke lo kala chan ke un malako ele popoli amo ka ava yala ma au ngam ai popoli ka mo foi la malava ka mo foi mai kuai ale paka o so vai i fela vai kuai sa faka le fanga awai e no name sala que le mai ka manga peole emole le winga le fam kana it's a win-win situation mo ka ko ai mai sa ia players ngai ka mai ki vele finga travel fafo ala la ko le best of the best la ka pia ko u Australia imsil yo ku Samoa ole sen ma ngai ole ma fo nga ka penga i kala pungi al mari si fai ngoni ole moni le ya o si voi tulanga i tamani e lu fo le wa ku ka fa Samoa
fia uma tuna mena e manga ia fonga le oi ka o ris tulanga telefone la to ma sani foi ma to tuna pena o le na i atia wala to a tonu fo le la lu i to sports tar no le finga president ma ia wa le fai i Manuka Rover sa le Manu International la le me o le fia Waitaki Stadium ia o le makua manga ia inga pingi inga fia ka sang fo nanga le wa ko le wa o le luinga wa o le luinga ave le Manu International me ka sang fo o le ia Waitaki Stadium o na o fai le kala o ke fa kur ke le o le stadium la ka ko samo ai makua ko ke le vo yo ka ka ku ni a tu fa fo o sapora fo ia au ni a kala punga ku ni e pe o le tulanga na fa sili ia fui mo lango le tato temi ia mal ko fa manga ko ale ka ko ke ko fiku le marisi ila so lusu kolo november ia ia o ia le fa mangi ia maka mai mo fo ia lom fa na o Samo mai se ko ia ke manga kola ka ko wole ka ko fa so o le mo me ia ngo coaches fo o le Manu Samoa Sevens for the men's and the women's ia for the men's team o Matamua Upati Junior Salima o le head coaching i le au Manu Samoa Sevens team for the upcoming Oceania Sevens in December 2024 alo ile au tamaitai o Filoi Fatima Eneliko is the new head coach for the Manusina Sevens team for the upcoming Oceania Sevens in December 2024. Yeah. So we'll get to see this game happen in December. The Oceania. Yeah, let's show them manatu to the four. Yeah, pawal me moliako ia famaro, fa kai foi le ungi la kapi, la ko fai unga ia ma mi se foi ia. Ia ira wangi u fifilia mo fai aunga, ile awa kama ia pe hola o king, a sevens le. Ka penga nga wa ia melasanga la iruma ia wa oleva nga fakalkali ia ka ko mole ko po ia ole la o ma fai unga ole ho fifila ia ko mamanga ka penga nga wai ka se me ka fi ke lo kala ia pola volni ia e ka ia leng fai ki nga pe wala lo ba kuma fa fo ia le la kula i meia ia lo fo ia Matamua awa fela kala wa se filinga ia awa kala ngoi ka pe fe me ka kala ngoi e filinga ai mai fa ia ia lo fili ia lo sole ia Matamua ia ka ia ke awa ka kala ia resource for you i ka ronga ia mangmalo ia tamauli wa pe o si so lenga fa ia ngoi o fa ia ngala tamauli ia le va ai ole e jumping ia tamauli i ke lo tournament se fai ia le vola pro mai fo ia o ia ka fe ngai mole ia mo ia ese kala pu ese le ia pe o ia e fu ia le fe ngol select so Matamua ia o mamanga ia mo ia kele ia lo kulai mai ia kulangai ka penganga fo ia o le au mal famu mo ia ia competition for sevens i ka sanga ia mal ka sanga fo ia me se fo ia le il coach le au ta mai ta ia fa penga fo ia wangi ia me uma ia ka kala resource ile fe ngo fi fo ngalwen ia kalo le ko so songa ia ta hotel tulanga le wa fa fsile ia fumono le fe ngo fi fo a me se la mai a tu le fa malo mo fa monianga fo ile a uso fo a me se fo fa ia ngo le tu si au ia le uni la kapi ile tulanga wa mai ta watu ia i fanga solonga fo eta misanga ia tournament si fa ia samo e moulunga la fo ia record sale fa ia ngole u fil nei ia ma tole fa maro ia me se fo ia fa monianga tu sai fo mal le tu lai mai ta tonu fo i ole fa tuanga la sports tano ia o e pe ia tulanga ia awone i to awone i o nei fa ia ngo fil tulanga la isi fa ia ngo mai tato uni o tanto uni lava o la to lava ia o le lo fa ia filinga fai un fai ala to fo ia lo le le vai nga fo io o tanto fa ia onga me se i la to nga lo to le pe la le tu langa la tatalo to tato uni ia me se lava auto wa ia le sa fili o ko fo ia ko kilinga ia nai tangata ne tu lai mai ia sa nga yande ia ayol tai
awa ia le fa mo tu sa foi wa po ama e le va pe fa tu sports ta no o nisi tu langa o no ta inga sports ta no ina ia tu la I mai le lei o le la kapia la tunu niwe ave ese nisi la pisi manisi por kiki manisi tu lang ai fa le la kapia la tunu pe tu langa la na ya ole tu la mai foi o nei a lo foi fa no sa mo pe ole la fionga matamua ya me se foi tu mai ta ele o tu la mai ya manu ia tele ia le mo tu sai foi male filina le o ia foi ma mo mango ka ko ia le ma o saulo ma fo ko mangkua ia le mala winga o foi o va pasa mana ia se lo ma posua le o mo fam kalanga le ho salau ia I kala le Moana Pasifika le mo le kwal fa malo I va vasa I fa pe fo ia la ko fitili ia mangia va vasa I mangia lo kulai mai ni mana fo ka ko o Moana Pasifika. Yeah, just going back on Matamua, he has a really impressive record. He is a World Rugby accredited level 3 coach. He has served as a head coach for both the Tama Samoa Sevens under 18 and the Tamauli Sevens teams. Under his leadership, he also led the championship for 3 consecutive years. Matamua has also led the Tamauli to victory in every major competition on the island from 2014 to 2024, most recently claiming the Vodafone Eva Savai Sevens title, and also just recently he led Church College of Viola under 18 team to victory in the National Schools Sevens Championship. So, you know, he has a winning formula with our boys. And I like to see more of him on an international level and see what that looks like for the Manu Samoa Sevens, especially with the upcoming Oceania Sevens that's happening in December. So I know his records malanga langa history for kulanga lang coaching ma me uma speaks for itself. Pe a mele ka kalngoi wai if quite loa auro lunglafi wai you know ai pengo fa ku I kulanga I le history nga I malang CV me mga pamkalamai olai mi malawai eluso ya makamu I criteria so me ele fa pe ka feeling ia fit feeling me uma mo koi fa malo ka ko I kulai mai e pawal ka ko fam kalanga e uma manga o ele fa pe nga kasi pe nga I ka sang so o nga ko lu fa ka sang so nga mang malo olong e ka mai olai le ngal nga le ka ngi fo yalo por ngi fo kamali le coach ngi matamu. So umamanga wa piang pa ko le la step ilungo level international level is totally different ball game. So o ala ma me ko kia sai fa I la kala pu ta mauli po au nga e mai e nga umamenga wa le fa ngole ole au le so se me a maulunga sikanga me ke ali e maulunga fu le pressure o le fa ki o fa mkalanga me e o fa penga pa ke kalkung lo foi ngau ka penga me sa ngie matamu I mamanga ole tulanga la fa tele la wa le umana ye le tulanga le tulai mai filinga le si tulanga la na mo fa sana laune ya no le si yo ai muli fa sana laune no le fa yao ale mo fa yao ai muli ale no po e ke ya mo rudi le se o pakanga se lo ke lo au mo wang kilo o le ko lo mela o fa rudi ya anga mo wa ka malo me bye bye kwa le ango me ya ka ko fui au mo ma ka ko ngelo ka ku le ya sa o me ya ku sa lo piki me si wa ki ile o ya ka ko lo ia ma ka ku fakali ko ngula vai ka lu po fe ka ye el fa ingo fo ale la kapi aya nga apa wal me ka ko lang ka ko lalo ma ka ko ave poi fa malo si au ma kulanga meu ma ya mamanga ole wa tato o mai si u yo tato wa po kala me ne ya fiafi ya ave nei tu lai e vatuele kanga fa aftai sa mo ila ta po inga ya me se foi la fa fon ta po ya tu sai foi mal tato po kala me a fai fo la fo se tala ule ta mali foi la fa fon sa mo ya fa manga lo foi ele I pule ya me se foi
la whaingoa nei ia tu sai fo i male tato po kalame nei ia fiafi ia manu te leina ia whasausonga Samoa so fua mai ia manuia ia pase fo ia fatalo fatu le ingoa ia o loitoa whanga ese on semo malua nei le Odd Constructors as a supervisor ngā luenga o lo whaia nei whaatino nei ia o le tele lava o mātou ngā luenga whaongaina le sima o lo mātou whaongaina le sima le o le Golden Bay mātou ngā luenga tele po mātou proketi pei o le retaining board tele le e waisingano ia o ala lau papa ia o le awala mai Malifa 4 lanes e pa ia tua o imsaina i waitele ia whaongaina Lei o ni vaenga taupalama i tono lo mauta whaafisotai mai le sio plumbing and gas mātou te whaale leia so e se vaenga o whaale tonu i ala paipai tono lo whale ai mai se whapiina so e se paipai tono lo whale ta ele mātou te whapiina fo ili keisia wale vai vela o lo mauta ina ia mauti noa le iai o le vai vela mo le tau maruru o lo iai mātou me whengalwenga whaona po nei a wāre su e ina ma le mauti noa o lo le leia la vai i so se vaenga o tono lo whale ina ia mauti noa le nofo saunga le mu o le soifua malolo ina o oe malo ainga. A whai o le tūtau se leine whaafaiga tā au ai te poli. Mātou te tadia le Windscope whaafsota i mai nei loa fui maono mai o pulusi ma le sunga e asti i le olu a tasi fituiva tasi dua. Olu a tasi fituiva tasi dua.